akhoi na thajabagi noi sarkar yawgadra yawroidra ei sama BJP gi spokesperson oma room the mic da leirabasu nawa lode akhoi di Thadou jati ne Thadou first Manipur first akhoi gi damakta akhoi hana Manipur gi da santi halakra di second noi ge party du oda sing di sarkar gi akhoi darkar leite akhoi gi damakta Manipur da tamin rakpa Manipur haiba East West North South da more da gina mau get da gida ziri da gina behyang da tarba kolli ba akhoi adu da tamin narakpa 61 gi mamang da gi tamin narakpa akhoi praja mayam sing gi nungai na lemin na gi haiba gi concept ne ba akhoi gi da ta first ne ba du gi do adu yara di adu da zati mayam sing do kuntha mari kuntha manga mayam sing do amam khangnara kan da pik pai chawba na ta ba izat to respect dignity ama oina le yanning ba pen de ban leba tara di yana se noi di hen male sigi matang da NRC hai re se ba NRC hai re se Thadou di 61 di nak male khoi 71 pa me hai ju achum amadi hayo ba ya de bagum isu khuding mak se da ya de bagum adu gum de khoi pam de ba so adu gi maram duna community understanding is the only solution hai na khoi Thadou sing se chongthur aga lak pa ne ba sige da hingoidra noi de kem kuina violence can never be a new normal. Maksud pati new normal oi ba yai ko COVID gi laina gi lakpa matam do but violence dum khat la ba gi do normal oi ba ya da ba gi no man tar ga no matal la kan da to kani adubu issue understanding mayam mi top oi bra oi da bra si dum le hi gan ni ba kai do bi khat na kadra so karigu adu mayam gi understanding do noi sarkar yaw gadra yaw oi da koi machine understanding la adi lore community understanding is the long lasting solution hai ba gi du ne si da ei ho ki oi jara ba su ei cookie na ta ba cookie gi lon jungang de cookie phurin su silite cookie gi identification kereno proof to bio haira kan leisu leitena ei sa Thadou ne haira kan chida ya bi badagi maram oiduna akhoi ngasi Manipur macha ma oina ngasi laeba so cookie ne haiba kambu singsu tholo ei cookie ne haira di thauna leina thopio ba meitei sing akhoi bus maina to biye ei cookie ne ei bu respect pibio haira su yai ka su kai de Thadou su respect pibi ge cookie sing do to godabu akhoi na non negotiable terms khara leba mi top khandok pa Manipur gi se resource mayam sing se divide to na bagi damakta mi top pusilakanu 1967 da Burmese cookie refugees hai na mar leba ma adu kambu sing sisu mi home ministry dagi fajana relief rehabilitation ki dapat pesa su khai kreba just because moi do hokip ni na ei jo hokip ni na hektar do chongsil la moi kan gedra ei kamai kan gani thidok se hai bani na kari akai kam ta kai de thidok se hai bagi du ne ba so adugumba mayam se community understanding is the only solution adu the community mayam do kana no khoi ngang na se haibane ba irrespective of religion irrespective of party affiliation lakmin se haiba adu community understanding to the chatladi then that is the long lasting solution no geopolitics no politics can divide the unity and integrity of Manipur Congress BJP ga dum to na khasnu kasu kaide I don't care to dabu apun ba yilhomi mayam sing se understanding all these things akhoi je kaido bagi India government gi geopolitics ta akhoi Manipur praja mayam se khatna ra ga victim oi ga do no je mathau ta de hai ba se egi personal gi understanding amale ba si matang se da so RSS gi chief na hai ba sisu lande it will take time matam changgani hai ba ne ba adu kari gi matam changgani me somna kandadi pura meitei ga government state government ga atei tei loi pula Congress BJP liaudana even including Thadou phau yaura ga meitei ga pulaga akhoi mathak lan torak panina hai adu gi emotion da chatpagi adu Manipur kai de su kai roi do bagi khangbani na adu gumba gi statement to de ya de ba because Manipur issue se national issue khatang natrabne international issue oirabani na adu gumba hairam ba yai there is nothing wrong in that to godobu message si kaino hai taridi magi Manipur se concern toi yam appreciate toi adu Manipur gi issue sing se khoi Manipur macha ma oina asing ba issue se khoi na central leader or national player international player sing da asing ba issue se khoi na yo han ba ngambra understand to han ba ngambra or Christian versus Hindu adum chalame ba nahak matek ma for some time adugumba gisu aran ba oirame ba
message sing se achumba do ekoina as a Manipur lebak macha ama oina central leaders sing se da ekoina yo hanba ngambra understand to hanba ngambra. Now it is very clear Meitei have no hostility towards any community. Meitei amana Congress oigedra BJP oigedra imagi mera oigedra kokom anything oigedra everybody is welcome including here Togodobu mitop di pusilakano Togodobu NRC 1961 da yabi ka doba 61 mamang da labor sing di ichin naw ne adu motung da mitop la adi Indian citizen o hindi kanu simple clear ne ba sige message mayam sing se very clear ni na akoi thado ama oina ku kinna tawa sing akoi understand to bagi ngasi yana ra isine ba simple ne ba yamna luhan loi se adu gi maram oidena ai na ngasi Manipur praja mayam da appeal to jining badi geopolitics lei RSS nung SS atei tei lei bayai Manipur da su mogi worker leiram bayai adu Manipur macha ama oina akoi gi problem se karira si fazena understand to raga we should not be a victim akoi victim oiroi se India government gi policy da even India government ki policy oiba ki maram oduna akoi mayam sing se amaga self promotion or self kaino gi damak ta chat pati ki maram oduna ngasi se president rule phau yosil la eba akoi bhab gyan tamin na se aduga aseng ba lani karino akoi ki problem se as a yel homi ama oina yamna kupna muka thi sima khata na thi se aduga let this be a wake up call for each and every one of us ozani subaram gi se ozada sum lak te ge oza अखोगी RSS चिप मोहन वगबन थमकिबा मुक्नरिबा अदगी थाजानबा सनबदा चाही मदि चंगने ना थमे वफम से अदुगा सिग मागा तोंगा तोंगा लीडर्स में याना थमकिबा मतम चंगने हाइबस अदुमक लई अदुगा कोई अखंग हाइ मयामना लोशन गे हाइरगदि ओवरनाइट लोशन बस अदुम याबनि वफम स्टेट में मयाम सो मांगा थमख्रे अदुना चाही मदा लोशन गनी शांति हाइबसी मसी प्रैक्टिकेबल ओगेनि ना खनबिब्रा ओजा कमाइन थमबिनि ओजाइ मत थोदोक से यामना नुंगाई जबा थोदोक नि अदो थोखी बसे प्रजा टू प्रजा people to people अदुगी खतनबा दगी होजिक से नोमै द पाउखम पिनरम्बा हाइ तारे नाकननि मक्के अदुगी मतुंग दुदा टॉकिंग स्पेस अमागा वरी सानबगी से अमता पिबिन देबा असोम गी साइ की चिंग दगी नन्नागा ट्राइबल कुकी मोइनसु वरी साननिंगदे अतोदोबु मरम दि मोइगी पर्सपेक्टिव देदी हंदक की थोदोक से मैतेना मसिंग यामजरबा मणिपुर गवर्नमेंट ना अखोय कुकी हाइबा मी सिंग से लोइनमक जेनोसाइड तोबिदुना तकथोकपने हाइना अदुरोमदा मोइना चटपा मरक तुदा तोरिबा फिवम से यंगा कांजिदा मणिपुर CSO सिंगनसु हंदक की थोदोक से इंडिया गवर्नमेंट ना proxy war da cookie season aduna akoi Manipur sida kaino sigumba problem se thokhan bane Manipur da leriba kaino singsu sigi thodok se India government na sin bane India government is also a party to this conflict high bagi Manipur CSOs mayam maruina kokomi mo ko foxing na su kan na palle sei marak sida hoi RSS chief Mohan Bhagwat handak just very recently the sumasi sida lai interaction with CSOs atei su yamna kanna pangthoi mana magi torba po sing se very clear oi aina di edi khalle number 1 hanna adum tamin rakpa leimin rakpa phurup ne moi se adum tungda so adum leimin nagani haiba se mana ahan ba first speech da su palle ba handak lakpa da so adum palle ba akhoina peaceful coexistence ama oina lege hai tar adi akoi sacrifice to ba mathau tai hai na su mana si Manipur da lakpa matam da CSOs mayam ga interaction to ba matam da su phajana pal bi ba so mana yingi ba pot se hoji khatna ba se India government versus Manipur prajana te ba hoji se moina khalli se irang se kapna ba khotna ba mayam se party ni gi to na ba pot ni na yamna misu asuk yamna chama he na sira ba pot ni na mogi khatna ba party ani se kari hai sera emotion or sentiment se hetang tap thara akan se da sigi da mak se da matam hetang changadra haiba gi concept da wakhal lon da haiba ne ba eina khan ba da adugi maram duna until and unless hojik di khoi uwe de ne nahan BJP ki legislative party leaders meeting to ba matam pangthok pa matam sida asom gi
LM Khaute MLA aduga sai henglep gi MLA le jamang moi loina mak singdok jariba party moina chatpa gi wane santi gi wari sanade hayes adubu party gi BJP gi official page hai tare social media or som sai gi meite gi MLA singna dagidi Santi gi wa yam sang na sanai hai ba sarkar formation atei tei hen na di Manipur ka maina BJP gi legislative party leader na Santi pura kani hai na tane hai ba segumba inconsistent oiba ko asom side na ngang ba ama asom na kan ngang ba ama inconsistency se adum leira kan sida confusion da adum le ba ko so admain to na party ani se talking space na hangai wari sanaba su yade handakti at least unar ga punga ma hena wari sanaba phangye ba adumain to duna wari sanarak panina aina egi wakhalon dadi RSS chief na haiba gi do khetang kuina changani haibane ba hoi hoi ni su wari sanaba matamda Home Ministry official India gi luchingba ma wari sanara kanda kapna badi nakan ani mak citizen ni na akoi na force mi suk yam ka he na escalate to ning de kapna ba ani du gyan ta han ba mathau tai akoi ni su force le in terms of lacks the force le no me su le sigi lal hoba or volunteer sing ke sunna cha de akoi khamba ga mani adu oirisu akoi na pak pai de ba gi maram se akoi gi citizen mayam asuk hen na sigani akoi gi casualty masing yam ba do pam de ba gi maram du na ni haibasu marak marak ta officials kharana su pan biye ba to wodo bu handa gi thodok se Kuki versus Meitei gi conflict sida Kuki and Meitei ani se phamina dardi yade ba marak sida Kuki oina palliba or thonbiba ekoi thado singna di ekoi Kuki na ti haina openly thola kansida imphal da Manipur CSOs maroina kokomi amuko fox da wari sana se imphal na first step lobiu Meitei na first step lobiu haira kansida moya biye adumaina ekoi bu accept to biduna agency studio da lakpangam jareba means sigi Kuki versus Meitei conflict sida who are cookies hai se tapna thidok pa masana dum thokre ba akoi hajik yamna confusion stage ta leiri se cookie kanara hai se last ta adum torakani ba maram di cookie gi ning da lan to buni na cookie kanara lan to ba kambu sing se akoi thidok thngai phau je akoi justice phangoi ba lekhidraba hat pasi ba mayam sing sina justice pa me ba moina sigi justice karino hai tara di Manipur CSOs Meitei gi sai gi di chap sana le ba asom side ki dadi Kuki gi side karam ba CSOs na responsible moral responsibility loba de ge haiba si adum lakhi gani ba government of India ga Kuki wari sanara ga Mina khwaidagi pamjabadu su du ne ba suspension of operation agreement du ne ba PR thamkhre matungda government of India su government of Manipur adum oirabani na Manipur government leitabani na as such moina hojik moigi relationship mari phare ba adubu government of India ga Meitei gi su wari sanare adu oirisu Manipur CSOs mayam singa MHA government of India wari sanare santi purak pangam de ba santi aseng badi kana wari sanara di santi purak ka do no haibese achauba question amane ba sei marak sida akoi Thadou-gi leader ama oina Thadou na haijari point standpoint di Kuki je kanara Manipur da Kuki leite hoji kapna ba hatna ba to ba mayam sing se misguided youths pseudo identity ama sema aga pseudo nationalism sagat pa Kuki separatist ideology ama sagat la kan sida moi mayam sing se to ba wane ta senga di Manipur da Kuki leite se akoi ge ekoi gi Thadou gi kain pandam ne ba to do bu Thadou ga Kuki gi khitna ba se yamna very thin line maram di sagei su manaba kaino su laisang su manaba aduga surname su manaba everything khun su manarak panina sigi thin line hai tare yamna very narrow lines neba Thadou ga Kuki gi kheda ba se khoi identify to ba ngam da ba wa ba sigi marak sida Thadou ga Kuki gi marak sida confusion khara lebadagi maram ne now Manipur CSOs maru ena Meitei pangal Meitei atei naga mayam singna Thadou se distinct identity ne khoi na nampu sasonda Kuki ne haina thonjaba yuane moi masana Thadou inpi Manipur Thadou student singna khoi Kuki na te haina thoa kanjeda asengba Thadou asengba
kuki kanana mitop no kanana kano yelhomi no hai base tholakado ba mami amad leire ba si marak sida so adugi maram ni na ngasi gi torba pot se RSS chief na hai riba pot issue there are some element of truths because hozik kuki hai ba civil societies hai tare organizations sing se amata wari sanaba yadri bang si pabuda khatnaba gi wari oigedra santi oigedra anything oigedra moi se wari sanaba yadri ya de sidagi ne wa problem se so admain to dina moi gi sentiment or emotion se ngai ba gi mara hu oido oigedra moina matam khara changni hai bado bhab ta dre adu time will tell but sigi marak sida lekhidra ba in terms of hundreds of innocent kaino mayam victims mayam na justice phangna na bagi damakta irang se kari gi tholak pa irang no kamaina to ki no haibesu mi to pa ama lang na ba mo da isa na fajana kupna study to ra kan se da akhoi manipur apun ba manipur hai tare punchin na bagi damakta akhoi kari to ba ya ba da ga se akhoi thidok pa na phabra haibese ei thamsage Okay, za yam phazan thambi oza ima tem tang re so jening je hojiki matang sidai da akoi na kan ani mak sigi dialogue is the only way di oi dui ni oza mayam asul mai bi bese adubu oza no sik thambi ki bido yada ba kambu dugi sentiment do tapthara ko ngai ribra aduna matam changani haibra haibra chingba adubu it's been almost akoi ki 2.5 years ba hi akhum fa do re haitare adura masidai sida yana da ba ani dugi yana na ba purak na bai damakta mediator haitare india government ki role se suki matik tawina kan bisai matang da central india government of india ki role se kamai thambi Government of India se supreme neba. They are the supreme hai bidi India se akhoi na yaning de khang de ba India government se supreme ne because constitution na union government hai tare moi se supreme power PBA ba ko ama chatlabasu ama anoba lakani BJP chatlabasu congress lakani congress chatlabasu atopa anybody government di moina ne ba moi gi mahada khoi le ba federal government oirabasu ko sai matang se da community ani khwaidagi community ani di hai tare ko party ani hai tare community nate se party ni khatna bani na state manung da si matang se da moina su tasenga di law and order ate sing se article 356 tham khrabani na moi 100% moi responsibility ne ba to godobu moina na khetang tapthaba hai tare praja si pen de ba popular government labor ga president rule labor se khit na de mayam na haina ba su le ba hoi kapna ba di khetang to ba yuwa ne ate sing the governance ate da di chapma ne hai ba su yam yawe ba mi swai batang se da India government ki role se absolute ne ba moina to go do pot ngak te ne ba hojik maram di hojik Manipur government la di Meitei government ne hai na som na bias oina urabani na they don't want to be in talking space ko adudi Meitei ga khatna ba oira or government ga khatna ba oira or Biren as a chief minister Biren personal oina khatna ba oibra haibase asom sai gi nakan di mayik sing na tham de ba combine na club oi khreba hojik khatna gi haira di India government da khatna ga do ba oibra kuki sing se India government ki mathak ta lan to go do bra su mayik sing de ba ekoi sa gyan ta ba mathau tai ba India government role is very big moi se kaino to pham moi na loi na facilitate to go do ba pot ngak tem ba ne ba moi na to da ba gi maram du na aso Manipur CSOs mayam na yeng se noi na design to raga you are also a party to it noi se party da yawe maram di noi na se gi makhata na noi na adum chathan ning ba gi pot le hai ba gi rom da akhoi Manipur praja mayam na moi da langne ba example ma da akhoi gi Thadou MP Manipur CSOs mayam August tarup da meeting pangthok pa phau se India government sing na home ministry na yaning de ba people to people ne noi na sen khatna bane noi na sen to na ro hai re akhoi sen wari sa na ge hai ba phau se moi thing bi ye ba adudi India government su doubt yam le ye ba sigi maram sina akhoi Manipur praja mayam na India da pulu bani na Indian constitution matungi na akhoi kari to ba ya ba da ge steps mayam sing se lo khat la ga aseng ba problem se akhoi na thidok minaba mathau tabra hai na itham okay thank you so much am ngai jani suba second round da bung lak tigi aduga achoba role logadori ba India government na wari sana na bagi ba favorable situation amakak facilitate taw da bagi maram sina BJP ki mouthpiece ni na haibada lalaro heba wafam am thami adu itaragadi masida lak chaning base ja taseng na makki adumaina akoi gi from that perspective adudagi zagi mota yeng bining bra adumaina oitaragadi hujik
lamjam masna thoi bi irang sigi lok pakhal iba justice reconciliation and stability leina ba khongthang mem behind the scene hai tare security forces mem deploy to ba PR thamba aduka buffer zone section ngak sen ba su mana chingba mem thabak thoram singsi masigi pot singsi taseng namaki approach yamna balancing oiba approach ama oiba ngamdrabra hoje phawa chahi ahum pha dore irang ki loisin bangam da base aduga amok recently chahi ama sumaina manung gi dadi loisin bangam gani ka habagi yamna bol assurance ama ka pirak base BJP gi mouthpiece ama ne uba yabra adu ragadi masigi wahan thokse kamai thangdi no ja RSS gi cadre post BJP da ama lei state khuding mak ki or central the general secretary organization hai base RSS cadre post ne ba mi to pachang na de ba it's very clear ne ba so Manipur da su BJP ki general secretary organization se Abhay Kumar Giri ne ba Manipur ma cha su na cha de adu oru su Manipur da yaw we ba so RSS ka BJP se RSS na handak chahi cha ma su re cha ma su ka means 1925 ta moi se form to ki ba pot ne ba election su theng nei 1951 the election theng nei India ya han ba first election da RSS na political party ama sema ga ngam hidre adubu du matung da kaino Bharatiya Janata Sangh BJS seme adu loira kanda kaino Janata party aina 1977 matam du da BJS su lo tho aga March to raga dumaina le adu matung da 1980s adwai da BJP se political party ma oina Indian constitution makhada Indian democratic system of election se da ekoi su lenga paina na bagi damakta RSS na BJP se same bane ba se ama di very clear ne ko so there's nothing to confuse moigi BJP ga RSS ki mechanism hai tare moigi channel kamaina karam kanda think tank hai tare ko kamain kari to badage Manipur da RSS na BJP ki lenga pairing ai da karam ba channel da kari kamaina decision lobra kamain kari to bra hai bagi su they will have their own mechanism and channel adu budi no doubt ne adu bu to ba khuding mak ta administration pai ba matam sida BJP na su MLA contest to khre RSS gi recommendation oi ba yai oi da ba yai loina mak oi ba yai oi ram de ba yai but whatever candidate set up to ba adu da ya tai tai de dum to ra kan da sarkar pai ra kan sida they when they are in power moina power pai ra se authority ama le re ba that authority is administrative authority le ba ko si sida kadai phau da RSS agenda sida sarkar pai ngai manung sida RSS की एजेंडा से गवर्नमेंट दु चलाई तौरगा कदाई पाव मोई की एजेंडा करी करी अतैते एलिगेशन अतैते मियाम ले रबस मोई नदी वन भारत हाई तारे मी भारत मनुंग दा लेबा मयाम सिंग से मी अमतनी हाइबा अदु कॉन्सेप्ट रोम दो पुस कया पाव अदु की एडमिनिस्ट्रेटिव पावर अथॉरिटी दो पाइदागा पुस तो बंगम हिगे हाइबा की दो it depends on how we perceive kamaina lobra congress na di pura yana dabni na BJP ga RSS di pura opposite neba north pole south pole ne bambani se bipolar ni na they will have their own view kamaina ying bedage haibdi tongan le gani adu apart from that Manipur gi crisis study RSS na chief na comment piwa gi do certainly manasu he will have influence to the government moi masamak nasu akoi dum convey to we adu hian na du wang bada ma Manipur lakpa matam da su whether government listen or not akoi di we are more concerned government hen na RSS oina concern we have su Manipur da lakpa kanda last month da palle ba aduga manasu yam clearly thame hanadagi taminarakpane hanadagi leminarakpane thugaiba khotpa du ada gumba gidi moigi RSS ki policy da leite haibedi chengna thambiye ba ko togodo bu ngasai na chingna ba do sentiment basis ki da toba gira or sarkar gi ngasai hai ki ba moigi channel le raba tarabasu moigi government oi raba tarabasu Indian national security
point of view da or Indian geopolitics point of view da RSS ne sarkar da influence le hai so pak to ba yada ba because India se yamna vast country ni na Manipur se border state ni na thangna ba Myanmar instability ne ba ko India gi thangna ba Bangladesh instability le ba ne ba India gi thangna ba Nepal su instability da le ye ba India gi thangna ba Sri Lanka su instability gi na India ga thangna ba China ga India ga thangna ba Pakistan ga su mari phatta ba gi maram oiduna Indian gi geopolitics hai tare ko foreign policy ate te su Manipur se Asian highway chuk chaw na four lane pak chaw na sema go zik tori city South East Asian gi gateway ni na sigi policy mayam sing se geopolitics ta karmaina kari lege haibe se RSS ni haire batar basu loi khang ba pot na tabani na so Indian government gi position amagi so dum lebe gi maram oiduna understanding those mechanism as well as people sentiment apun ba mayam du yenga kansida kapna ba khot na ba hat na ba leita ba gi maram oiduna soidana shanti se moi talking space hai tare waris hana ba gi space se adum kuki na su pirak ka do ma le hai ba gi thaja ba gi hairam ba oiram ba yai kari anything whatever RSS ga BJP do politically speaking moi gi do yamna hand in hand adum chatna ba yawani hojik what RSS chief na haiba duga BJP na toba mayam sing se hit na ba leite ba tapna line chap mane ba because the way how BJP had tapna handle toba muang se amta ying bio ba thu na pak to de ba NSC hairu consider mayam na bahap ta de ba amale irang thokpa numit to the population exchange to hi ba Indian army is very strict ne ba army strict yam na oiba masagi jurisdiction wang bada kem to bangam da ba Manipur police Imphal West district jurisdiction wang bada kampo pi da SP na su khut thaba ngamde OC na su khut thaba ngamda ba adu gumba even state police na su nga ke ba adu gumba Indian army na su masagi jurisdiction wang bada Assam Rifle gi hai tar Indian army da adu kala ga Imphal da mete marak da misi hat na ba khot pa he risks everything and he came to Imphal and pick up all those cookies including Thadou whosoever adu to ba se instruction se karai de gi lakpra Ministry of Defense gi lakpane ba Ministry of Defense se Prime Minister office gi moina torak popot ne ba ngasai geopolitics external affairs ministry gi dagi kaido ba gi tamu township se junta gi government gi occupy ni na morega chap mana na khoi kan da ba yade du gi damak ta kuki them da ba yade hai ba gi concept su lek ta ba na te ba kuki them ge hai ta ra di Indian army du na kuki Imphal da kal aga adu da to ba so Indian government gi design ngak te ne hai ba se khoi fazina uba mathau tai ba si gi si da RSS na su kari hai ra ba su Indian government gi geopolitics a choba involved to bani mo so pak de hai ba ngam do man de ba doi ta ra di ate kem le te ba khoi il homi khoi masen bhap ta min ba thau tai ba Congress BJP ga dum to na khasnu ka su kai de I don't care to the bu apun ba il homi me am sing se understanding all these things khoi je kai do ba gi India government gi geopolitics ta khoi Manipur praja me am se khanna ra ga victim oi ga do no je mathau ta de hai ba se egi personal gi understanding amal le ba si matang se da so RSS gi chief na hai ba si su lande it will take time matam changgani hai bane ba adu kari gi matam changgani mi som na kan di pura meitei ga government state government ga atei tei loi pula Congress BJP liau dana even including Thadou phau yau ra ga meitei ga pul aga khoi mathak lan to rak pani na hai adu gi emotion da chat pagi adu bu Manipur kai du su kai roi do ba khang bani na adu gumba gi statement to de ya de ba because Manipur issue se national issue khatang natrabne international issue oirabani na adugum bahairam ba yai there is nothing wrong in that to godu message si kaino hai taridi magi Manipur se concern toi yam appreciate toi adu Manipur gi issue sing se khoi Manipur ma cha ma oina aseng ba issue se khoi na central leader or national player international player sing da aseng ba issue se khoi na yo han ba ngambra understand to han ba ngambra or Christian versus Hindu adum chalame ba nahak matek ma for some time adugumba gisu aran ba oirame ba message sing se achumba do khoina as a Manipur lebak macha ma oina central leader sing se da khoina yo han ba ngambra understand to han ba ngambra now it is very clear
Meitei have no hostility towards any community. Meitei amana Congress oigedra, BJP oigedra, imagi mera oigedra, kokom anything oigedra, everybody is welcome, including here. Togodabu mitop di pusilakano. Togodabu NRC 1961 da yabi ka doba 61 mamang da labor sing di ichin naw ne adu mo tung da mitop la adi Indian citizen o hen bi gano simple clear ne ba sigi message mayam sing se very clear ni na akoi thado ama oina ku kinna ta sing akoi understand to bagi ngasi yana ra isine ba simple ne ba yamna luhan loi se adu gi maram oida na ina ngasi Manipur praja mayam da appeal to jining badi geopolitics lei RSS nung SS atei tei lei bayai Manipur da su mogi worker lei ram bayai adu Manipur macha ama oina akoi gi problem se karira si fazana understand to raga we should not be a victim akoi victim oiroi se India government gi policy da even India government ki policy oi bagi maram oduna akoi mayam sing se amaga self promotion or self kaino gi damak ta chat pati gi maram oduna ngasi se president rule phau yosil la eba akoi bhab gyan tamin na se aduga aseng ba lani karino akoi gi problem se as a yel homi ama oina yamna kupna muka thi sima khata na thi se aduga let this be a wake up call for each and every one of us 8 9 times. Thank you so much yam phazaba ozagi wafam thambi aduna ko mayam chuna huji khanga da bose geopolitics ki lei riba CC ki scope sem chu khangba dugo geopolitics ki lang da ko mayam thudana phona se duga amarom da lightly ko ne laura kan da RSS ki chief ki kano sisu bank statement sisu his concern over akogi Manipur haitare adu maina koina khalasu yai ba wafam duma thame duga maru oidi badi akoi mayam si kangba furup mayam ama laiminari basi akoi se punjin na ba ama toine lepmin na ba aduga kaido boya fitana ta thok tora kan da lei riba solution de purak na ba akoi mayam si gyan tamina ba punna hotna mina punna jangsin mina bes chen ama lawmina ba gi tangai fada ba de dumak lei de bom oza Micheal dam lak chike oza aroi begi wena akoi closing remark yona hujik se gamna long lasting peace ama permanent peace ai te lamdam se de purak na bi dam da karamba genuine commitment natraga akoigi praja sing khina su pamba yamna symbolic koi ba political statement amdi mayam sina pami kamai thambi ningo ja political statement di yes India da leirabani na political politician haitare government sek politician sembani na political reforms su yamna darkar le ba masai wazar bina haibado court power rule power in deba politician do politician se kamai reforms to gani haiba se yamna choba question ne ba tai di reforms adum le ko governance reforms adu ada adum le tar ba su politician gi reformation se le tri pa illiterate person can also become an MLA if he becomes an MLA prime minister so ado itaradi nangi court su kiro ida nama di khang da bani na adu di IAS IPS ojero su boss ni na ma yuwa dum chat pata bane ba so achoba da larger perspective the electoral reform su darkar le bra haiba ki question ama le but Manipur ki crisis oina long lasting solution gi damak da thado ki maike di community understanding ama du ne ba jati ama understanding du ne ba adu gi damak tu da Manipur se jati hum le haiba ne ba mayamna thado na yaning de ba Kuki ga Meitei ga Naga nga tak ni hai ba thado na yaning de ba Manipur is a multi ethnic state ne ba multi ethnic state sida jati hum le hai ba se akoi gi jindagi chu thok thok haloi do ba pot ama ne ba sige multi ethnic state sida community understanding se amaga thado ga Meitei thado ga pangan ga Meitei loi na mam se understanding se lag na kan sida long lasting solution legani ba government na ingon da kano security piba ima da security piba ozara bi da security piraga peace lai haiba lawa ya de pa akoi machine understanding to na ra consider ne pa si da su ya de ba understanding gi da mak su ya de ba kangbu do anti peace haitare adu kangbu do samvidhan na constitution gi matungina karino ba to go do pod do adu gi do government lengak ama oina to dabagi maram duna handak ki pen de mamayam sing se tholak pane ba so community understanding is the only solution aina akhoina thajabagi noi sarkar yawgadra yawroidra ei sama BJP gi spokesperson ama room the maiki de leira basu nawa lo de
ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯊꯥꯗꯧ ꯖꯥꯇꯤꯅꯦ ꯊꯥꯗꯧ ꯐꯔꯁ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯐꯔꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯥꯟꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯗ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯍꯜꯂꯛꯇ꯭ꯔꯗꯤ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯅꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯑꯗꯨ ꯑꯗꯥꯁꯤꯡꯁꯦ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯔꯛꯄ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯍꯥꯏꯕ ꯏꯁ ꯋꯦꯁ ꯅꯣꯔꯠ ꯁꯥꯎꯠꯗ ꯃꯣꯔꯦꯗꯒꯤꯅ ꯃꯥꯎ ꯒꯦꯠꯗꯒꯤꯅ ꯖꯤꯔꯤꯗꯒꯤꯅ ꯕꯦꯍ꯭ꯌꯥꯡꯗ ꯇꯥꯔꯤꯕ ꯀꯣꯜꯂꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨꯗ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯔꯛꯄ 61ꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗꯒꯤ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯔꯛꯄ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯒꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯀꯣꯟꯁꯦꯞꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯐꯥꯔꯁꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤꯗꯣ ꯑꯗꯨ ꯌꯥꯔꯗꯤ ꯑꯗꯨꯗ ꯖꯥꯇꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯗꯣ 53 55 ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯃꯃꯝ ꯈꯪꯅꯔꯀꯥꯟꯗ ꯄꯤꯛꯄ ꯆꯥꯎꯕ ꯅꯠꯇꯕ 이자도 respect dignity ama oina leyaningba ꯄꯦꯟꯗꯕ ꯂꯩꯕ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯌꯥꯅꯔꯁꯦ ꯅꯣꯏꯗꯤ ꯍꯦꯟꯃꯜꯂꯦꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ NRC ꯍꯥꯏꯔꯁꯦꯕ NRC ꯍꯥꯏꯔꯁꯦ ꯊꯥꯗꯧꯗꯤ 61ꯗꯤ ꯅꯛꯃꯜꯂꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ 71 ꯄꯥꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯔꯁꯨ ꯑꯆꯨꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯍꯥꯏꯌꯣꯕ ꯌꯥꯗꯕꯒꯨꯝ ꯏꯁꯨ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯤꯗ ꯌꯥꯗꯕꯒꯨꯝ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯥꯝꯗꯦꯕ ꯁꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗꯨꯅ community understanding is the only solution haina akhoi thadou singse chongthoraga lakpane ba sigera hingoidra noide kayam kuina violence can never be a new normal maksu padi new normal oiba yai ko covid gi laina gi lakpa matam ro but violence dum khatlaba gi du normal oiba yadaba gi no manatraga no matalla kanda tokani adubu issue understanding mayam mitop oibra oidabra si adum lekhigani ba kaidobi gi khatna kadra so karigu adu mayam gi understanding du noi sarkar yawgadra yawoidra khoi machine understanding la adi loire community understanding is the long lasting solution haiba gi dune si da ei hoki oijaraba su ei kuki na taba kuki gi lon sungang de kuki gi phuri su silite kuki gi identification kerino group to bio haira kan leisu leitena ei sa thado ne haira kan chida ya bi badagi maram oiduna akhoi ngasi manipur macha ma oina ngasi laeba so kuki ne haiba kambu singsu tholo ei kuki ne haira di thauna leina thopio ba meitei sing akhoi bus maina to biye ei kuki ne ei bu respect pibio haira su yai ka su kai de thadong su respect pibi ge kuki sing do to godabu akhoi na non negotiable terms khara leba mitop khandok pa manipur gi se resource mayam sing se divide to na bagi damakta mi top pusilakanu 1967 da Burmese Kuki refugees haina amaleba ma adu kambu sing sisu mi home ministry dagi fajana relief rehabilitation ki dabat pesa su khai kreba just because moi do hokip ni na ei jo hokip ni haina hektar do chongsilaga moi kan gedra ei kamai kan gani thidok se haiba ni na kari akai kam ta kai de thidok se haiba gi du ne ba so adugumba mayam se community understanding is the only solution adu the community mayam do kana no khoi ngang na se haibane ba irrespective of religion irrespective of party affiliation lakmina se haiba adu community understanding to the chatladi then that is the long lasting solution no geopolitics no politics can divide the unity and integrity of Manipur adu laadi ei dumain tamjake okay oza thank you so much yam phajana ozana thambi Kanglu furup tongan do mayamna punna ka tamina bi state amani na akoina ethnocentric nationalism haiba wakhalon asiga unity of Manipur idea of Manipur ka we should never equate tawredabani aduga community understanding si leiragadi akoina to iba samasya singse laina akoina nusi jana babu santi pura poi mai kai de pusilak pasa laina ngamgani haibagi wafam duni aduga masida yelhumui kya nano na tabna kanano haibasigi yamna macha sengna khaido kanda akogi tarang na haitare kanglu furup singse yelhumui singse nusi jana na amaga oina punna understanding to the chatha batara gadi haiba long lasting peace se akoina achieve tawangam gani haiba wafam do jana thami thank you so much